pol. Ja ne razumijem, Grozdane, ča je tebi ta satisfakcija to u klanje kunelike? Ma ni to klanje, ljudi moji, ni to klanje kuneliki. Ja kuneliki držim, to ja uživam, kuneliki, mi znate ča je kuneliki. Kuneliki, ste kad imali kuneliki? Sad će počeš storiju od kunelike. Ja, kuneliki, pazite, kuneliki, on ima samo, on nema dimenziju, onu zvuk. Kuneliki, on malo ko neć govori, a samo vidite nešto mjatka z ustimi. Ovako, a niš neću. To mene, ja sam vam šal uho stavljat do toga kunelika da čujem. Čas ti rekao on? Ovako dela, jebote, i onda ja poludim, jebote. 458 kunelikih imam, svi delaju ovo, a niš glasom, jebote, onda šuta, ne, ubijan. Jo, jebote, imersan ih i više. I onda su došli ovi druge zaštite životinja, kao, kako tako puno mrtvih imate kuneliki. Ja govorim, čujte, kaj ja znam, došla je nikakova, ona, kolera. Ne, došla je zečja gripa, ja, razumijem? I zato su oni... I kiće, zato je on moral poklati. Ja sad to potukam, razumijem? Ali se sela škrije. Jebote, ali znaš kje je onda čaj bilo tu, onda su se Rusi toga vidjeli to i kad su kupili su svi moji kuneliki za krzno i delaju ovakove šubareva Rusi. Znaš ka, zadnja moda, sve od mojih šubare. To je od mojih kuneliki, hej. Onda sam šarna ovce. Dobro, ja sad ne moramo... Dobro, ovo zna, malo je privatno više sad rekala ali... Sljedeći poziv. Dobar dan ili dobar večer, ne znam, mi smo u studiju pa ne znamo. Dobar večer. Dobro večer, gospođo. Jesam li dobila emisiju Mićior Marić Veletajne? Vitorio i Grozdan. Mirjana ovdje, pozdrav. Ovako, imam jedan problem sa alopecijom, pa mi je malo neugodno i sve sam probala. Dobro, ne morate da dalje da ne bude neugodno, znamo čemu se radi. Dobro, hvala. Malo smo prešli na Štokavštinu jer su nam zamirili Zagrebčani da nas ne razumiju, jeli? Ali mi ćemo se vratiti na normalu. Klik! Što ne? To će nam je onaj strah. Evo te! Čuj, bravo! Idemo se rekao. Pa malo, znači, rešenje, znači, čelavost. Gospođo, pada kosa. Lasti kad padaju, to je čelavost. To je čelavost. Grozno rečeno, nema veze. Stoj, kako ću? Grozdaniću. Tamo se obratit, Grozdaniću, daj mi malo ove... Ja sam Vitorio, pardon. Čo si ti? Ma čo si ti će biti tjerece? Ti me zajebala? Dobro, Vitorio. Mi se mijenjamo, svako to. Dobro, mi se mijenjamo, malo sam ja, malo je on. Čujem. A sam i obrt nelegalan. Vlasta mi ovdje malo nakidaj. Koga vlasta? Vlasta, a šta mora biti protiv ćelavosti najljepše nego vlastac? Znači, ovo je za temeljni kapital. Da napraviti u situaciji. Znači, stavi ovdje, stavi tu i malo pridrži dok ja... Nemojte pretjerivat. Znači, bitno je da se koriste sastojci koji imaju u sebi vlasti. Znači, ovako, uzmemo jedan klip kukuruza, najprije smo stavili unutra vlasac u listićima. I ne palit, ne gorit vatru, niš. Ne gorit, nego ovako, znači, vatra je tu, a vi jedno 40 cm na rio od vatre. Mislim, to je smiješno, ali je jako korisno i učinkovito. I znači, tu se lagano, znači, uzme ova kosica od klipa kukuruza. Bitno je, pardon, što te prekidam, bitno je kod svega da je to jako umjereno, radite i sad na oprežnošću i sa dušom. Nemojte se previše razvojati. A druga stvar je, sad ćemo malo ovo odložiti ovdje. Moj pomoćnik Vitorio će ovako ovo držati, a mi ćemo od ovoga napraviti jednu pletenicu. Tako. To malo izgleda ovako sad. Malo izgleda tako da je... I sad ćemo gore napraviti, znači, pletenicu. Ja, onda mi je neugodno sa stvarno. Ne. Znači, bitno je jako to polako i njezno napraviti, jer kasnije ćemo to staviti vama na glavu, gospođo. Naravno, ne morate to staviti na glavu, to se ne maže. Ovo se zina oralno, gospođo. I to ćete vi, na kraju ćete vi još reći i hvala. Evo, to je recimo gotovo sad da uzimo. Evo, znači, evo, op. Nema veze, ništa zato, pletenica je spina. Znači, to stavimo tu, ostavimo tu. Sljedeće, što se zima, isto je bitno da se jako polako gre, da se zeme, kapulica, kaj, malo proklijava, malo, ovako. I to je najbolja proklijana. Proklijana je najbolja. Tako je. Znači, to se isto tako čupa, lagano nas čupa. Ali lagano, ovako. Lagano. Vidite, ja ću tu ovo kameru samo da objasnim. Znači, ne čupat, ne histerizirat. To se treba lijepo. Kako ona pucne?
ko sparogi. Ovo je sad sastojak kojeg ćete dobiti od nas. To je sa zrakom. Unutra sad nema Sa zrakom to. ki je prostrujal kroz vašu kosu. I odnijelo. Znači to je ono što se zove vjetar u kosi. Mislim, unutra toga ne, evo. To je vjetar u kosi. Izgleda ko da ni niš, ali je to vjetar u kosi. To je vjetar u kosi, gospođo, i mi vam garantiramo da ćete... Mislim, taj vjetar je skupljen na Javorovoj kosi. Tako je, gdje su poznate bure i udari vjetra sa svih strana. I znači, to bi sad trebalo biti tu već polako. Znači, kad smo stavili ovu kapulicu ovu veću, stavit ćemo i od ove malje, ćemo unutra našitati ovoga boga jarca, prasa posuranoga, ne? Razumijete? I sve ćemo to lagano sfurijat, kako smo rekli, 40 cm od ognja. Ali vi ste koncentrirani na oganj, gospođo. I kad oganj ovdje ostanete bez plina, vi to fukva se brdo i hop, to je to, oralno sam rekao. Alamo! Recimo, kad idemo u šume brać šparoge i trnje, boli, šta u tom situaciji napraviti kada ne moraš do šparoge doći? Šta napraviti? Tako je blizu, a tako je daleko. Ja. Imamo savjet. Sad pa. Slušaj. Inače, Ovo je da sa broskuje nekakve stvari, nije bitno. Recimo da je to šparuga. šparugača. Recimo, evo, ja ću držati tu šparugu. A ovo je šparužinac. Računaca bode. Evo, i ovo bode. I sad vi ne morate. Oho, ovdje postoji neko rješenje. samo vi, I to ćeš još držati. ne daj Bože, nego je ovdje šparuga. Zaslužaj si. Tako se beru. Tako se šparuge beru, djeca moja draga. Znači, s nožem se gre na šumu, a onda šparuzija padne, a šparuga stane zgora, ali su na mlada jer znaju što. Jasne, da. A ona je osnijeti u Berlana i ona je dobra. I vajek se reče da je batina zisla zraja. I zato ljudi moji, kada neki neće poslušat, slobodno se čapajte batine, oružja, bilo kakvog oružja, nešto morate nanesti štetu. A mi se vidimo u sljedećoj emisiji kada ćemo govoriti O poljoprivrednim dobrima ispod 40 cm, znači o gomolju, tako zvanim tartufima i... Hvala lijepa da Hvala lijepa, Bog doviđenja, zatvaramo butigu, otvoramo pod na intervenciju na Gornje Jelenje. Čujemo da su vuki poklali ovce. Ja, a ja jako volim ovo da... A ja sam vuči krzno i je, na šmarendu.